on tawti men honno maketa do min ko Mohamed Balde minete. Ok, onon kadi ko honno woni e rôle mo on kan association modon do sido mar do dorto ma ko no fal don betude à travers ko be do yewti do ko Do tigi tigi on be do be maki ko do makede ko parce que baaw président on e porte parole e ko wayta tawana non fo ko be maki fo dal menen meden baaw mabbe bismillah dal menen do alhamdulillah rabbil alamin be den joni ngirde juude inshallah rabbi hare ko men ene nyaagi duawuji e burtu yarde yeso bismillah no fadde mo ok hara mi arta e modon onon président hara jonnon si tawi faltebe yi o yaybe do faltebe be do yaade modon kido mari ono tongo ni ono ga onno kente ko numéro téléphone ma onno do mari honno leri anda ono page ka yimbe wata on tawtude ka wawata humpondirde modon hara numéro téléphone jidi no wodi page on taw men créal non kono no kaner programme en créé page on kat Allah jabi kono fando numéro jidi non disponible bismillah ok mi arta e maada hara joni si feƴƴi e mojobere modon den do wi mi hi on jokkere en dande e battane julde den ko ndum marda ko beydita do awa ko me innata ko alhamdulillah innata ya fami parce que ko me yiri do jamo fotti vraiment aden welti ko me fotti do ko vraiment c'est très important fami parce que yidu go le jama on joda yewta ɓurta jondirde hakkille fami kono bisimilla hara onon kadi ko honɗum marɗon ko ɓeyden e battane julde nden ɓay haara eɗen andi musidɓe men ɓe enen ɓuuro ɓen ko en julɓe hara ko ɗum woni ko ɓeytoton hoore ɗon e fi julɓe ɓe ma ɓe wawano julde ɓe ɓay eɗen andi wurde e mayde kañum sigodiri kono hara ɗo joni manen komin innata no wonirno noon ñande juldere nden tawi ko ñalade gollete ɓen halde joni ɓay na soññidirgo jama ɓurɓe ɓen hari no e golle ɓayno joni omin waɗa hande samedi on tawata jamanu no mari tan fijo yimɓe ɓen wawa fottude fiije jaale wono nafakaji ko moƴƴina ɗo ko jama fo ara mo kala waɗa contribution mum ko fof moɓodira tigi tigi on fije jaale ñaame yewte ɓurte andidirede programme ji ɗin ɓurte tracé kadi fino no groupe o yara yesso ok ay hara ɓay ko noon woni porte parole on dernier question ko honɗum woni prochain objectif association mom alors prochain objectif association ngamen on bon meɗen mari objectif ji ɗiɗi il y a les objectifs imprévus et les objectifs prévus objectif prévu on meɗen ɗumanni meɗen projectude fi 2025 par exemple fi yo men ɓurtu jogodirde parce que andi si yimɓe fof fotti wonde hay siko mawɓe ma pay koye men wonde il faut fije seeɗa donc meɗen prévoyi organise ugol comment je vais dire tournoi men prévoyi waɗugol match de gala organise amo modena ɗo mais falete équipe ji buy o présente hay siko 20 à 30 équipe heeɓi haray kono heeɓo no ɗuuɗiri o ko noon ɓuroyta moƴƴirde donc organise gol ɗum ɗon no ko objectif amen ɗum ko objectif prévu on noon imprévu on haray ko wona komi haalanno nanen ko fi ko yanoyta kon ko goɗɗo anda fi mum kon haray ko noon woniri haray no faɗɗi moƴƴude e haray mi weltanike on ber ko saayi ko jonɗo men ɗo kon ko wernuɗon men kam moɗon ɗo kon mi weltori e min ari mi yi nemare ni mi yi teddungal ngal tigi tigi ko haa ɗo e haray kadi e so Allah jaaɓi hedditiɓe onon wonɓe ɓe darde ɓen kala wonɓe takko modena ɗo intorno honno parti on ɗo Emilia Romagna on falteɓe tawtude mojobere maɓɓe nden haray meccana on toon numéro maɓɓe on e haron wawa humpodirde maɓɓe fi tawtugol maɓɓe jonnodiren juuɗe haalen haala wota kan e wallidiren wona no porte parole on yewtirmi haray albarka moɗon on jarama albarka on jarama barka moɗon Allah hokkom baraji seena nden ara men weltorke fo argol ngol moƴƴa wawa albarka barka moɗon Allah jaaɓi yoɓa winda ko ɓuuri e moƴƴude men e fof men wawa ñama kala ɓen albarka moɗon ɓe weltike fota ara wona seeɗa Allah yo naɓir golle ɗe yesso ɓanta association ngamen ngo aray son falama arde la porte est ouverte pour tout le monde aray son garoy yo noddi numéro men haalano yayo gon tumasi ko on ɗoni sartiji ɗi parce que sartiji ɗin no ton donc hara en wi ɗum wassalam bisimilla haray no mi wirta noon pular ngal ko fina fama famina en e saayi si Allah jaaɓi